mun sang sanga tanga INP mezo chanal thlir tu te in zain chibai levek ule ani som paruk nan Russia sipai te chuan indawan la chhun zom reng tamaya NATO chuan an du angin Ukraine tan ral thuam an la pe hlei thei bik lo President Zelensky po NATO laka abei dong tadewaniang Ukraine in NATO member ni atum na chu chol sana tum thu apuang tamaya heti lai hian Ukraine in ral thuam adon theinan US Vice President Kamala Harris chu Poland le Romania lama azin chuak ve bok March nikowa keini lama nizan khan Poland khopui Warsaw athlengta a Poland hian Ukraine chu Soviet hun layami MiG-29 aircraft alo petoa hemerut let nan hian US chuan Warsaw chu fighter pek atiamani United States chuan fing takmain Poland tan zang na dom na ni om takin apedona Poland hian Ukraine alo pele chhong don ni na ngai theye Ukraine President Zelensky chu ahman mo to khop maya andin mun han thlir hian man mo lo chi zia jang poni to lo NATO chu no fly zone puang turin na na chuti chung point malak na ala om hlei thei chuang lova hetia Poland le US anin dor vel po hi indona kan bei renga hetiang thil hi tuna chuan hun to lo ati hialani US Congress chuan Ukraine tran puina tur humanitarian aid military le economic assistance telin US dollar billion som pali apom to a mase Ukraine in amamo hi sum fai nilovin abung ruwa ang zong ani tlat maya tuntruma US Vice President Zinna hian Ukraine mamo thon lu dan tur kong adap bei seyani Harris hian Poland President RJ Duda le Poland zinmek Canadian Prime Minister Justin Trudeau muanga tin Poland rama Ukraine ral tlan te potlo bokang Romanian President Klaus Iohannis po mubokanga Ukraine tan beisei na tharasiam sakngei ilo beisei phot tengu March ni riat khan Joe Biden chuan Russian oil lak lu ati top ta a Russian oil barrel phur long lian tam tak chu leitu tur mulovin tuipuya anding thup to donani European Union ero chuan Russian oil hi anla lei chhun zom reng ve thunga Russian oil anin nga nasat mawangin anti top ngam ve mai ri lovani ber hi Russia hian ni khata barrel million sari crude le refined fuel a hal chuak tini a khovel puma oil supply zinga 7% zet aluani European Union hian Russian oil hi hanti top ve se chuan Russia hi a hoi hil ve don chiang ti hi chu alang rek maya ma se ti ngai nan thelo ani mai theini hi President Biden chuan Putin hian khopuya run theiani mai theya ma se Ukraine ram hi Putin a chakna mun ani ngai lovang atia he thu hi potas Twitter account na tangina posa engtin nge mon lo ngai ve hlom ni Putin hi a chak to am ni mai lom ni nge West le NATO ram ten an la chuak le don Biden admin malak na hi amuang thin khop maya China le Russia la ka chetur chuan Biden hian hei aya thutluk na siam lama rang mang khenga cheta la ka ngai ani ber hi Russian sipailal Putin a general te thlengin an thi ve pheng phung to a Russian official te chuan tun tum in do na hi an thlop lo tial ni in Russian journalist Farida Rastamova chuan a soi mai chiama ni se Farida hi a huai sen khop maya Ukraine invasion tanani khan Moscow le khopui mun ranga Russian official te ngai dan azot kuala athil mu chu Twitter kal tlangin a puang ta ni official ming thup pakhat chuan ti hian a soya tu ma hi kan lom lo he in do na hi ti sual lian takani in do le in soi fi in hunan mangani atia Farida Rastamova na report danin in do tan ma ni thum khan February ni som pakua emo ni som ni vel ani mai theya Putin chuan Security Council meeting akawa Ukraine invasion eng ma soirik ani lova maro chu Donetsk le Luhansk recognition ero an soi atia Farida chuan Ukraine invasion tur hi mitlem te Putin a hnai vai te chawin an ria Ukraine ram ri vel sipai om ho kha mitam zok chuan West ram le Ukraine norna nan ngaya indo lam an rephami alovani atibok Farida in Putin a hnai vai ti asoi te hi Defense Minister Sergei Shoigu te Chief of General Staff
Valery Gerasimov le Counter Intelligence Service Chief te an ni Ukraine invasion tur hi Presidential Administration Head Anton Vaino po hil anemia lobok Putin hian Shoigu le Gerasimov te thu soi hi a oi ngal mai thina ani pan hi hian Zelensky chu coke addict adnia atang rei lo to pang Kiev chu kan langal theyang anti ni ome toina hian Russia ro rel na sang ber Russian Assembly member Zalil somnga om na member tam tak chuan ban na thelu antum mek ni en Farida chuan a soi bokani Moscow hian Zelensky sarkar pai thak atum lova mase US in bioweapon asiam te hi soifia ro se ti in Russian Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan a soi nimin March ni kwa khan Maria Zakharova chuan United States in Ukraine rama bioweapon asiam thu apuanga Moscow chuan finfia na chiang tak kan nei atiboka Ukraine ram chunga laboratories te hi bioweapon siam nan US Department of Defense chuan suma pe ni in Maria chuan soya US Undersecretary of State for Political Affairs Victoria Nuland po in biological research ti natur laboratory siamani thu hi aphabi klova Russia chuan bioweapon siama apuani Maria chuan khovel hriata chiang takin anthil ti hi puang ro se tin a phut na hle ani atu zok nge dot soi ke ni lam chuan kan han threder mai si lova Russia in fin fi na ani chuan hantar hlanga lo se thila chiang ve mai tur hi nia Chernobyl nuclear plant power line a chhia ni in Ukraine lam chuan an soya hemi repair nan ceasefire puang turin Russia an nge na Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba na soidanin nuclear fuel manto nu da thatna cooling system chu power supply khai laka wangin athidona nuclear radiation apu theidon ni na soi in dawlai chuan engkim hi athiang ani maya Russia hian ceasefire puang lo po ni se a om tho Ukraine President Zelensky chuan thulung chhiat thak tak a soile ta a nukati ul thei hialani NATO in membership kan dil namin pom mai an tum ta silova kan chol san toang ram khat president ve meu midang ne na thil dil reng hi ka du bi reng hlainem NATO hian Russia ma chon an hlau ema keinin kan thiamang tokin kan ma chon mayang ti in ABC News interview asoyani alung chiat thak dewani hi Russia in Ukraine run chan lian tak chu NATO zoma tum wang ani maya hetia Ukraine in NATO lam top sanatum to hi chuan Russia hi a in beng dai thei ve to mai thei bokani eng poni se thil kal lai ane kan thlir chhozel aneng chu ole tun tumata na update toy te kan siam chu khati zong kha lo ni phot mai sela thlir tu ten men thlir saka men ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me